Premtobre Kasee na guso share no Facebook/Adom TV. Kasee no ho say Go TV a channel no 119 and a DSTV a channel 280. My concern for from na Ghana for nso chere won mo adwen ye busa asem se Kuro Mu Te Sen na no mo na futuo Ghana for bi de ma mabunu se 2024 aba no de memo obi an ha no nso okogina kiu bi so akwakoto aba fi se ahopapa ya no do so kra mfaso bi ni abato no so Kuro Mu Te Sen nsemfo ye busa ya no yie no abna brefi agyeman etwa so obi atwetwe nkomo yenti wono mu adwen a wo kire e wo sede o man mu tie e ho Kuro Mu street is so hot street is so hot I mean that down anti abusiafo abana ye beto no de me free say say bia ye lay hands down anya say obi ato aba other MPP and DC and other parties na kika ho no ye nyini say Ghana no two parties pen strong e wo ha anti no omoba the same issue or the nano beba say no kra na ye san ye yire ye san fi aka say ye ntoma mahama be ye yire san fi say mahama ma da sumu almost 4 years or say 3 years uba Kuro Mu how to say hot ankasa anti no say youth no bia ye that no dru say ye to aba mo bia nto aba no mo ankasa hu say Kuro Mu man den sofa me feel say eno abema a lot of changes den aba because dia omono tambia no omunya option na it benefits them but yeah struggle yeah vote more no anya dia when they omoye hu adwuma and ye stress say abata no dru say ye beto aba obi anhye ne fie Kuro Mu nye Kuro Mu emu aye sisi eni eme nko yie emu aye den detra me kasa edwadifo ma wo musu omboto ma ye dry eni amane ye ntohwe eti amasofo djuma ne kura preach no nko yie Unya ka praise the Lord was my yesi. Was it my yesi? Every say, Mama neighbor Kuro Mu what the area one oba. Just over be free about what the biako. Now what be say Janua. Woman Yamane woman, Omuta do much more pa. Obe friend is so, my baby told me, Mammy. Obejina wa no be santos re say. Obody be was so. I want to ya to ade cry and to be esu. Every day na ya to nyamemu obi esu. Nyama na ya di bakra ebuo no kra polole fenti nyama no boy ya di. Ya to me to se ya confess say to se 32 million 35 million a day. Ya kasa ya ti o man mu na ya brese. Ewade kasa mai we dia ya bread do. Ya bread too much. From the Ayashinko, a Juma crampo in Mushi, who got tired and no body in them. I was saying, Penny phone or Munchen or Muntimin boy, because a bread special with the youth. And yet Juma crampo, and yes, I see Uncle School maybe. So see our Munchen or Mumma a former Yamre May. It's a comedy and Yamiadon. Yet, Yasi, Naya Wodi, our Yakupomu. But a Juma said, the Sia Jumonu, I baby, I war. Say, also, on a partner, Yakupo, and more would no bear Juma. And I said, Bobo, they said, dear, Yakupo, no Bobo, no one. Dear, Bibia and Koye, Bibia Bassa, and in that's why I know Kufu Adumunu, where dear Hamo, because Yankasa is a Kasee bottom pan ye by force. In Pennyfuaka Sama. Omuntie ono ankasa ni MP fu ompo akase finance minister na adwuma anso ani yentu ni free ade so osi ontie ni ope ena oye ye ogana ha ye so obi anya ade ya pam no wa ubeye niema yie no odi oba empo cathedral tokrompo aya tumpo ni sika krampo no ye bodin a etimi asi abrosa to aso be 100 inti se say de o man de asay iniema aye ton infaso ni so de bia ye de skirt to so sa o kofa niema na de bia obekọ ne ya to so ni nyina ye kan aban ni ntie o mo san de task fufura sa be ye den aba be pisu biem
Nti se deɛ ɔman no asɛe ya nu ya ho ya to ababɔne we deɛ ya ton black and white ya ton ya colored akɔtɔ black and white enko yie mititeshi be 2016 teshi lolly fair na 80 pesos o as we say teshi 5 cedi teshi 5 cedi anu pa de na lolly fair no pa de as I saw some cut down kura I had to teshi enu be 3 minutes for anu wadu teshi me kotra teshi 2016 na lolly fair 80 pesos obi onim bi onim but you say tefre ko teshi 5 cedi yo mu ye yen no anu odene nana anu odin ye wo krom anu odin ye ne yeti wo krom aye ton ade no ye nienim de ekọ anu odin anu twa na ekoso eti nana we de ebe ya ye bibi fa ho emle kakra ya akai na odi akode ma ye hu nsankyirani na se ma beba pa de aka ne ka ye mfa mitinya gbebe ma de akonwa we de won tena so bie mu ne ene kyina na so MPP samba tena so a ase sam sesa nyemam na nyemam ye fan na ye de ketua bie nso ma kra na ka se ye short memory mama ye sika mama ye share kakra bia ye wule be fidi mo ye nyina na MPP nsan tena so na free education de ye be koso omupo omumpo free education de ye be koso because free education ba ye no aboa school for papa any Ghana for efie bia mu emako school the free education de ye na ye pese One me de to mabunu no animu se science se aban ahodo aba ma mu nyina no emu aye mo ma si kasem enyina yie enti no anka be ya afempinu ene aduonu nan ne de e ma babunu bia emfa